ආයිබෝන් රටම බලාපොරොත්තු වුණු බොහොම වැදගත් ප්‍රවෘත්තියක් ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව නැගී සිටි ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව කතා කළ මුළු මහත් ලෝකවාසී ජනතාවටම සුබවාදී ප්‍රවෘත්තියක් කියන්නේ අපේ සූදානම්. කොටිනායක වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් හමුදා ප්‍රහාරයකින් මිය යයි. මේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා අප දැන් දුරකථනය ඔස්සේ සම්බන්ධ කර ගන්නවා හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් උදේ නානායක්කාර මහතා. ආයිබෝන් බ්‍රිගේඩියර්. ආයිබෝන්. ප්‍රභාකරන් LTT නායකයා මරමුවට පත් වූ බව අපට දැනගන්න ලැබෙනවා. ඔබට ලැබෙන තොරතුරු සවිස්තරාත්මකව දැනගන්න අප කැමැතියි. අතර මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කළ යුතුයි මුළු ප්‍රදේශයම මේ වන විට යුද හමුදාව LTT ත්‍රස්තවාදී ග්‍රහණයෙන් මුදවාගෙන තියෙනවා. අද උදේ සහ රාත්‍රී පැවති සටන්වලදී මේ වන විට LTT ත්‍රස්තවාදීන් 250කට අධික පිරිසකගේ මරසිරුරු යුද හමුදා බඩපිරිස හොයාගෙන තියෙනවා. ප්‍රභාකරන් LTT ත්‍රස්තවාදී නායකයාගේ පුතා ඇතුළුව ඒ සියලුම LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගේ මරසිරුරු මේ වන විට හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒ මරසිරුරු හඳුනා ගැනීමේ කටයුතු තවදුරටත් සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ අනුව සඳහන් කර හැකි යුද හමුදා බඩපිරිස විසින් මේ සම්පූර්ණ ප්‍රදේශයම සම්පූර්ණයෙන්ම මුදවාගෙන ඇති බව. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි බ්‍රිගේඩියර්. ශ්‍රී ලංකා වාසී අප කවුරුත් බලාපොරොත්තු වුණු පුවත එයයි LTT සංවිධානයේ නායකත්වයේ අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් ඔවුන් මේ රට තුළ කළ ඒ මිනිමැරුම් ඝාතන ක්‍රියාව උන්ගේ ඊළම සඳහා වූ දරුවෝ උත්සාහයේ අවසන් පුරුක බවට පත් වෙලා තිබුණේ විරෝධාර සෙබළුන්ගේ ඉලක්කය බවට පත් වී තිබුණේ LTT නායකයාගේ ඝාතනය. LTT නායකයා මුළු මහත් ලෝකෙටම හිසරදයක් කුණු නායකයෙක් විදිහට අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 1975 දශකයේදී ඔහු තමන්ගේ බෙදුම්වාදී ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරමින් ඔවුන් දෙමළ ජනතාවගේ විමුක්තිය සඳහායි පවසමින් මේ රටේ විවිධ අරගල කරන්න ඔහු කටයුතු කළා. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සඳහා මුලින්ම අඩිතාලම ලබාගත්තේ ඔහු මංකොල්ලකරුවෙක් ලෙසයි. LTT නායකයා මුලින්ම යාපනයේ එවැගේම නැගෙනහිර පළාතේ මුතුර් ආදී ප්‍රදේශවල රජයේ බැංකු කොල්ල කෑම මුලින්ම සිද්ධ කළ බවයි ප්‍රභාකරන්ගේ ඉතිහාසය සඳහන් වෙන්නේ. කෙසේ වුවත් ඉන් පසු ඔහු අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂ සමග එක්ව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහයට එක්ව කටයුතු කරන මුවාවෙන් තමන්ගේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් සැහැසිකම් මේ රට පුරා ව්‍යාප්ත කළ බව LTT නායකයාගේ ඉතිහාසය තුළ සඳහන් වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් බවට පත් වුණේ පහුගිය කාලයේදී ඔහු තමන්ගේ ව්‍යසනකාරී ක්‍රියාකලාපය තව තවත් වැඩි කළා. පහුගිය කාලයේදී ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ජනයා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාව එක්ව විනාශ කිරීමේ මහා දැවැන්ත අරගලයක් ඔහු සිද්ධ කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ හැමුවේ නොසැලී ඉදිරියට ඇදෙන්න ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනජාතිකරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඒ වගේම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සහ ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් මේ සඳහා පෙරමුණ ගත්තා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි LTT නායකයා සිය මහා කෙරුම්කාරකම් මේ මොහොතේදී නිමාවට පත් කොට තිබෙනවා. අපට දැනගන්න ලැබෙනවා රටේ දස දෙසින් අපේ වාර්තාකරුවන් සඳහන් කරනවා මේ මොහොතේදී මුළු මහත් රටම රතිඤ්ඤා හඬින් ගිගුම් දෙන බව. ඒ වගේම බොහෝ තැන්වල කැවුම් කිරිබතින් සංග්‍රහ කරමින් විරෝධාර සෙබළුන්ට උත්තමාචාර දක්වන බවත් ජාතික දජය ඉහළට නංවා ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියේ අභිමානය මුළු මහත් ලෝකයටම මේ මොහොතේදී කියා සිටින බවත් අපට දස දෙසින් ලැබෙන බව ඉතාමත්ම සතුටින් සඳහන් කරනවා. රාජා சோதி சமிந்த விசேட செய்தி ஒன்று அனைவரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த மாதிரி இலங்கை மக்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி இப்போது அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. புலி தலைவர் அதாவது LTT இயக்கத்தின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் இராணுவத்தினரின் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் என்று ஊர்ஜிதம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரோடு பொட்டு அம்மான் மற்றும் சூசை ஆகியோரும் இந்த சம்பவத்தின் போது உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இராணுவத்தின் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதன் பின்னர் அவர்கள் மூவரும் கொல்லப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது சம்பந்தமாக இராணுவ பேச்சாளர் பிரிகேடியர் உதய நாணயக்கார எமது நிலையத்திற்கு ஊர்ஜிதப்படுத்தி இருக்கிறார். எதுவாறாயினும் ஒரு தன்னுடைய வாகனத்தில் ஒளிவுமறைவாக வேறு இடத்துக்கு தப்பிச் செல்வதற்கு இவர்கள் முனைந்த போதே இராணுவத்தினரின் தாக்குதல் காரணமாக இவர் கொல்லப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சம்பவம் கேள்விப்பட்டதன் பின்னர் அதாவது எமது தொலைக்காட்சியிலே அறிவித்ததன் பின்னர் நாடு பூராவும் மக்கள் இதனை சந்தோஷமாக கொண்டாடுவதாகவும் பட்டாசு கொளுத்தி இந்த மகிழ்ச்சியை ஆரவாரத்தோடு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருப்பதாகவும் பல இடங்களிலிருந்து செய்திகள் வருகின்றன. அதை மீண்டும் கூறுகிறேன். புலிகள் இயக்கம் அதாவது LTT இயக்கத்தின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் இராணுவத்தினரின் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார். அவரோடு மிக முக்கிய தலைவர்களாக இருந்த பொட்டு அம்மான் மற்றும் சூசை ஆகியோரும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்னரும் கூட நாம் காலையிலிருந்து முக்கியமான செய்திகளை அறிவித்திருந்தோம். இராணுவத்தில் LTT தலைவர் பிரபாகரனின் புதல்வரும் கூட ஏற்கனவே இறந்த செய்தியை நாம் அறிவித்திருந்தோம்.